Ayo. Wah, ya. Ya anu haji ya. Wah, anu haji. Udah iya bekeng atau tinggal di mana Cebon kan asa ngeseubeul ya tuh. Iya bekeng atau di bawah apa aja udah. Ai teh di barangan menang loba Oh, ciri. Nyirikeun pisan ya. Nyirikeun pisan. Ek dibaka ngaka dia teh geura. Mantap. Awal soal segigian di awal itu. Oh, kusep lah. Udah mager we mah. Hah? Oh, mantap. Mantap. Iya mah tuh. Bawa super atunya. Bawa super ya pokoknya mah. Mantap. Iya geus deula ya. Mana? Mana? Jika nu maberan tadi teh mana? Ada. Memang Dena alhamdulillah. Mantap pokoknya mah ya. Mantap. Ada sih. Ada euy. Gua baru HD. Mantap, Bro. Itu mah aing mah. Bener kan dia. Mantap we lah teh lah. Balik wah lahir. Juga nyari ka ditu anu loba teh. Siap. Hah? Dek. Ayo. Wah, ya. Ya anu haji ya. Wah, anu haji. Udah iya bekeng atau tinggal di mana Cebon kan asa ngeseubeul ya tuh. Iya bekeng atau di bawah apa aja udah. Ai teh di barangan menang loba Oh, ciri. Nyirikeun pisan ya. Nyirikeun pisan. Ek dibaka ngaka dia teh geura. Mantap. Kater. Mantap bagus. Kata hongko saya tertelah gitu hongko lah. Banyak boleh lah. Sekalian. Iya. Siap Pak. Wih, menang bunga. Ya. Dua. Tanah. Ada boy. Nah, alhamdulillah gigit. Pak. Mantap. Mantap. Bukan bos mantap. Boleh euy. Sukabumi, eta Sukabumi masuk Sukabumi bos. Siap. Mantap. Si bos ya. Kana. Sukabumi hayang nang lupa. Cing. Oh, buana sok papanas urang teh. Emang dah tuh barang ini. Tengah bobodo deh manyaan. Mantap bos, mantap pokoknya mah mantap. Oke. Bukan dua kresek. Oh, gagah yang mantap lah. Bos bersih dua kresek teh. Mantap Ki. Lalu eta we. Ya lah, alhamdulillah yuk 3 bulan mangkrak. Hibur sama bawal. Mantap Mas Sep. Oke, mantap.